इलेक्शन कमिशना भारतनि इलेक्शन कमिशना आसामाव माब्ला इलेक्शना जागोन बेखौ फोसावबाय बेखौ नोंथांमोना मिथिजोबखाबाय नाथाय दा बेखौ फोसावनायजों लोगोसे जिहेतु जोंनि आसामाव राजखान्थिनि जि ढौ गुथाल बे जोबोर गोख्रोङै साग्लोबनो हमबाय आरो बे समाव नोंथांमोना माखासे जाथायफोरखौ नुनो स्टार्ट जाबाय नोंथांमोना नुनो मोनजेनबाय जानांगौ मा जादों प्रमद बर'आ मा बुंदों हाग्रामा महिलारिया मा बुंदों दिपेन बर'आ एन्ट्रि खालामबाय जोंना एबसुनि आफादगिरि बिथाङाबो एन्ट्रि खालामबाय आरो बे समाव मोनसे कन्ट्रोभार्सि नोंथांमोना थारैनो नुदों बहुत दिन नुवाखैमोन नाथाय इलेक्शननि समावसो बे कन्ट्रोभार्सिया फैबाय राजखान्थिया ओरैबायदि मोनसे मुवा मोनसे टाइमिं थायो मोनसे सम थायो सोरबा मानसिखौ सोरबा नेताखौ एमएलए आनो जा इएम आनो जा एमपि आनो जा बिखौ जा समाव बदनाम खालामोबा बांसिन खहा जागोन बै समावसो जमनानै थायो आरो 5 बोसोरनि उनाव जोंनि इन्डियायाव 5 बोसोरनि उनाव जमनानै थायो आरो 5 बोसोरनि उनाव जमना थानानै एटाक खालामो बै समाव नोंथांमोना नुदों दुर्गादास बर'नि मोनसे कन्ट्रोभार्सि जानो हागौ बिथाङा 2 लाख रां लादोंमोन खोमा सासे मानसिनिफ्राय आरो बियो बै 2 लाख रांखौ मोनैनि थाखाय भाइरेल खालामनानै होबाय नाथाय दुर्गादास बर' बिथाङा बुंदों बे मानसिखौ सिनाया थांनाय 5 बोसोराव बिथाङा बिदोंना बियाखैमोन बेखौथ' मिथिया नाथाय दा बे समाव नै जाथारनोसै इलेक्शना बिनिखायनो बे समावसो बिनिफ्राय बेखौ बिबाय आरो बिनि इमेजआ एसेबाबोथ' गाज्रि जाबाय बेनो जाबाय राजनीति राजखान्थियाव बेबादिनो स्कोप लानानै सम लानानै एडभान्टेजखौ लायो मानसिफोरा दुर्गादास बर'आबो निश्चय माबा मोनसे गोरोन्थि खालामदों निश्चय लानाया नंमारगौबो जानो हागौ नाथाय दाथ' बिथांनि इमेजआ गाज्रि जागोन नालाय सिनाय होननानै बुंबाय सिनाय होनना बुंबाथ' ल' जायामोन सिनाय होनना बुंबाय बेबायदि जाथायखौ नोंथांमोना नुदों नोंथांमोना क्लिपखौ नायना মই মানুহজনক চিনিয়ে নাপাওঁ মই আচৰিত হৈছো মই মানুহজন চিনি নাপাওঁ তেওঁ বুজিলে হ'ল মই মানুহজন চিনি নাপাওঁ কোনোবাই ৰাজনীতি পঠিয়াইছে হ'ল কোনোবাই ৰাজনীতি কৰিবলৈ পঠিয়াইছে মই মানুহজন চিনি নাপাওঁ ৰাতি মোক 2টা বজালৈকে মোক ৰখাই পেলাই সি মোৰ পৰা পইচা লৈছে 2 লাখ টকা সি ক'লে যে মই কাম দিম আপুনি চিন্তা কৰিব নালাগে লগতে আছিলে হেমন্ত ডেকা পানু অধিকাৰী আৰু 2জনমান আছিলে আৰু মই সেইবিলাক পাহৰি গ'লোঁ কিন্তু তেখেতে ক'লে যে কোনো চিন্তা কৰিব নালাগে মইতো আপোনাৰ পৰা 2 লাখ টকা লৈছোঁ মই কাম মই দিম যেতিয়া কাম বিচাৰি যায় কাম নাই কাম নিদিয়ে তেখেতৰ ৰুমতো গ'লোঁ তেতিয়া মোক ক'লে কিহৰ পইচা মই পইচা দিছোঁ নে আপুনি লৈছেনে মোৰ পৰা খুজি পেলাই আজি চিনি নাপাব বুলি ক'লে আপুনি নিজে দিছিলে বিধায়কক মই নিজে হাতে দিছোঁ তেখেতে বিচাৰিছিল মই বিচাৰিছিল মোৰ পৰা 2 লাখ টকা এতিয়া আপোনাৰ পইচাটোতো তেওঁ নিদিয়ে এতিয়া নিদিওঁ বুলি ক'লে হা কি ব্যৱস্থা ল'ব এতিয়াতো ব্যৱস্থা কি আছে আৰু এতিয়া ইলেকশ্যন আহিলে এই জাষ্ট আজি হয়তো ডিক্লাৰ দিবই ইলেকশ্যন কিবা এতিয়া তেখেতক হয়তো মই আমাৰ যদি টংলাত আহে তাকতো গুৱাহাৰণ দিয়াব লাগিব যদি দিয়ে BPF-ক আপোনাৰ পইচাটো কিহৰ কাৰণে লৈছিল ইলেকশ্যন সহায় কৰিছিলোঁ সহায় কৰা মানে সি খুজিছিল যে মোক সহায় কৰক ইলেকশ্যনৰ সময়ত ধাৰ হিচাপে লৈছিলে আৰু 2 লাখ টকা কিন্তু তেখেতে কাম দিম বুলি ক'লে আজিলৈকেতো 5 বছৰ হ'লে কাম একোৱেই নিদিয়ে এতিয়া আৰু এতিয়া গুচি গ'ল এতিয়া কোৱাৰ লগে লগে লাজ পায় সেইটোৱে नोंथांमोना क्लिपखौ नुनानै मा सानखौ बुंदो राजखान्थिया ओरैबायदि मोनसे मुवा राजखान्थि नेताफोरा ओरैबायदि मानसि बिसोरनियाव नंखाय सैथो हमनानै मोननाय नङा नोंथाङा रियेल बुंदो ना नंखाय बुंदो ट्रु एन्ड फल्स बे गासैबो बिसोरनि थाखाय माने एखे बायदिसो आरो समान बादिसो आरो सोर सैथो नोंथाङा हमनानै मोननाय नङा रां लानाया नंगौना नङा बेखौ हमना मोननाय नङा आरो
दा सिनाया होनना बुंनायाबो बे बाथ्रायाबो एसे साननो गोनां राजखान्थियाव मा जायो नेताफोरा जेब्ला भट नांगौ जायोना बै समाव बयखौबो सिनायनाय बायदि आपन दिन्थियो आरो माने सिनायनाय बायदि दिन्थिगोन एकदम मा खबर होनना सोंगोन नाथाय जेब्ला देरहाखांबायना बिनि उनाव आं सिनाया जेब्ला गावनि खैफोद फैबाय अब्ला आं सिनाया बे जाबाय नेताफोरनि फिसा मोनसे केरेक्टार आरो बबेखानि राजखान्थि नेताफोरखौ मोनसे बाथ्रा बुंगोन आं सिनाया बे सोदोबखौ डाइरेक्ट बुंनाया बिसोरनि थाखाय मोजां नङा आरो आं सिनाया होननाय सोदोबा बिसोरनि थाखाय नेगेटिभ माइनास पइन्ट बेवहाय बिथाङा गोबां भटनि बिथिङै खहा जानो हागौ बेनिखायनो आं सिनाया होननाय सोदोबखौ माब्लाबो रावबो राजखान्थि लिडारा दा बुंखासै बियो फिउचाराव खहा लाबोगोन बर्तमानाव लाबोआ नाथाय फिउचाराव लासै लाबोगोन आरो प्रमद बर' बिथाङा पार्लियामेन्ट सेसननि गिबि सेसनावनो मा बाथ्रा बुंगोन बेखौ बिथाङा फोरमायदों बबेबा मोनसे मिटिंआव बिथाङा पाब्लिकनि सिगाङाव बे बाथ्राखौ फोरमायदों निश्चय बबेबा गामियाव बबेबा जायगायाव बिथाङा मोनसे मिटिंआव लेक्सार होनाय समाव बे बाथ्रा बुंदों मा बुंदों नोंथांमोना खोनासंजोबगोन लास्टआव खोनासंजोबगोन बिथाङा माने हाग्राम महिलारिया दा जिखिनि सरकार दानानै जेसेखिनि सम जाबाय गथाय 5 मास 6 मास जाबाय नामा बैखिनि समाव जेबो मावनो हायाखै जेबो फान्ड लानानै फैनो हायाखै फान्ड लाना फैनो हायियाबो निश्चय जोंनि चिफ मिनिस्टार बिथांनि माखासे खेंख्रा खेंख्रि पलिटिक्सबो जानो हागौ आरो लोगोसे बे इलेक्सना फैबाय बे इलेक्सननि उनाव गासैखौबो फान्डफोरखौ मोनगोन बेबायदि फासायनानै दोनदों जानो हागौ खारन देरहानांगोन ना बिजेपियाथ' देरहाथारनांगोन बेनिखायनो जुदि फान्डखौ स' हरग्रोना लायोबा बेवहाय बिजेपिया खहा जानो हागौ बिपिएफआ बै रांखौ जुदि राजखान्थियाव लुसावोबा बै रां माखासेखौ अब्लानोथ' मा जागोन खहा जानो हागौ बेबो पलिसि जानो हागौ बेनिखायनो फान्डखौ मोनाखैबो जानो हागौ बिपिएफ दा थानाय सरकारा आरो बे दुरबलताखौ एकदम गुदियाव हमबाय इउपिपिएलनि नेताफोरा प्रमद बर' बिथाङाबो एकदम गुदियाव हमखादों आरो जे बिसोरदि जेबो मावनो हायाखै बिसोरनोदि जेबो फान्ड फैयाखै बुंनाय बादिबा 300 कौटि ना मा रां गारनानै फैदों माने बारग'नाय सरकारा 300 कौटि दोननानै थांदों बै 300 कौटिजोंसो एफा एनै मावबाय थादों बबेखानि दा जाय सरकार बै सरकाराबो गोरोन्थि खालामाखै नङा मोनफा मोननै फैनानैखि खालामबायानो जेरै सुपार 50 मिशनखौ बिसोरो फोजोबनाय बादियानो नांबाय माथो जेबो नामनिसान बेनि मुंखौनो खोनालिया बिनि सोलाय गुबुन मोनसे राहा लानानै फैसिगोन खोमा आरो जेसेबांखिनि बिथांमोना कमिटमेन्ट होदोंमोन बै कमिटमेन्टफोरा जाफुङाखै आरो थांखांनाय सरकारा जि माने साख्रिनि बिथिङाव जि माखासे बेले बेजे क्रिएट खालामनानै गालांबाय आं बेबायदिनो बुंबाय बिथांमोननि नोजोराव बेले बेजे आरो बै बेले बेजेखौ बिथांमोना सल्भ खालामनो हायाखै आरो सोलोंथाइ बिफाननि इएमआ बाथ्रा दंमोन एपइन्टमेन्ट राननायनि नाथाय बे खामानियाव कमप्लिटलि फेलें जानायखौ जों नुदों दाथ' पसिबोलानो नंला जियानो जा इलेक्सननि उनावसो बे पसिबोल जासिगोन जायोबा स' गोबां बिथिङाव बिसोरो इलेक्सननि सिगां मोनसेबो जायफोरखौ मावगोन होन्दोंमोन बैफोरखौ बिथांमोना मोगथाङाव दिन्थिनायाव प्राय फेलें जादों आरो 50%बो बिथांमोना जायाखै 50% जायोबा बिथांमोननि प्लास पइन्ट जागौमोन आरो नुनो मोनदों ससियेल मिडियायाव सानैसो मानसिनि अनगायै माखासे मानसिफोरा बिपिएफनि जाना बुंनायनिफ्राय एसे गोजानाव थांबाय थानायखौ नुदों आरो माने जों ओरैबायदि साननानै लानो हायो बिथांमोना हमना ला 15 जननि मादाव 10-12 जन देरहानांगौमोन बिपिएफआ निश्चय बियो सिंगल डिजिटआव फैनायनि चान्स नुबाय आरो आं जेनगोन होनना बुङाखै माने सिंगल डिजिटआव फैनो हागौ एसेथ' माइनास पइन्टआ नुदों दुरबलताखौ माखासेखौ नुदों आरो बै दुरबलताखौ हमबाय दानियाबा प्रमद बर' बिथाङा स' पलिटिक्स सोरनिया रियेल सोरनिया थार बुंनो हाया जियानो जाया मानो आं भिडिअफोराव बुंबाय थादों राजखान्थिनि भिडिअफोराव जे देरहायोबा बर'आनो देरहानांगौ बिटिसिआव बर' मानसियानो देरहानांगौ बर' मानसिनो मोनसे बेस्ट क्वालिटिनि मादाव मोनसे दङ बे जाहैबाय मा नंगौ खै बोसोरमान 10 बोसोर 20 बोसोर 15 बोसोर बिराद बुलायनो बाहागो बिराद सौलायनो बाहागो थैलायनो बाहागो नाथाय बहुत बोसोरनि उनाव जोंनिया बुजिनाय फैयो आरो फिन अरजाबफिनो सानसे समाव नोंथांमोना नुगोन बर'फोरा खौसे जाथारनो हायाबाबो 80-90% फैगोन 70+% जागोन पलिटिकेल पार्टिफोरनि गेजेरावबो आन्डारस्टेन्डिं होननाय बुस्थु फैगोन आरो बेखौनोथ' खालामनो नाजादोंमोन एबसुआ दुलाराय बर' फरायसा आफादा नाथाय बे बास्तब जायाखिसै मोगथां जायाखिसै नाथाय फिउचाराव जागोनखौ जों साननो हायो बिनिखायनो देरहायोबा बर'आनो देरहानांगौ बर' मानसियानो पार्टिखौ लाना बुङाखै बर' बे आंनि बर' सेन्टिमेन्ट आरो ओरै बुङाखै जे गुबुन हारिया देरहाना बेबायदि बुङाखै आङो नाथाय हानाय मानि जोंनिया देरहानांगौ बास
खोनासं नोंथांमोना प्रमोद सारा मा बुंदों এটা সরকার চলাবলে পয়সা নাই এই 6 মাস শ্রীরামপুর সিন্ডিকেটেড চলাব লাগিব ইহতৰ বেলেগ ৰাস্তা নাই এটা কি পয়সা কি ইটো নাই হেলিকপ্টাৰ বহুত দিন আগৰ পৰাই উৰাব আৰম্ভ কৰি দিলে যোৱা বিটিসি 5টা বছৰৰ বহি থাউতে এই কামটো কৰা নাছিল মই কিয় কৰা নাই মই অডিট কৰিছো আমি হিসাব কৰিছো ওলাইছো কোৰ পয়সা ক'ত গৈছে একবাৰ যদি পাৰ্লিয়ামেন্টৰ মজিয়াটো খসিব পাৰে তেতিয়া ভাৰতৰ গণতন্ত্ৰটো 100% বুজি পায় আৰু তেখেতসকলে ভাবে মুখেদি যি কয় সেইটোৱে নীতি হয় আজি ৰাতিপুৱা মোৰ লগত এজন সেক্ৰেটাৰীয়ে ফোন কৰিছিল স্যাৰ বৰবাদ হৈ গ'ল বিটিসি বুলি কেনে কোনো সিস্টেমে নাই এতিয়া 30 কোটি টকাৰ অৰ্ডাৰ দিছে 20 কোটি টকাৰ অৰ্ডাৰ দিছে ইফালে ভিপিএ পৰা মানুহবিলাকে ফুৰ্তি পাইছে মই 20 কোটিৰ অৰ্ডাৰ পালো 30 কোটিৰ অৰ্ডাৰ পালো তাত পইচাই নাই আমি অলপ যি পইচা থৈ আহিছো ইখিনি পইচা নতুন পইচা নাই আগষ্ট ছেপ্টেম্বৰৰ আগত পইচা নাই ইয়াতে আগতে 2900 কোটি টাকা বাকি আছে এখিনি বাকি দিয়া নাই এতিয়া মই পাৰ্লিয়ামেন্টত যাই মনে মনে থাকিম নেকি পাৰ্লিয়ামেন্টৰ প্ৰথম সেশনতে মই দাবী কৰিম দিয়া ৰাইজৰ পইচা কোনো খাব নোৱাৰে ঈশ্বৰে বিচাৰিছে মই এই কামটো কৰক যোৱা বিটিসি 5টা বছৰৰ বহি থাউতে এই কামটো কৰা নাছিল মই কিয় কৰা নাই মই অডিট কৰিছো আমি হিসাব কৰিছো ওলাইছো কোৰ পইচা ক'ত গৈছে আৰু ওলাই পেলাই মই এইটো থৈ দিছিলো 5 বছৰ যাতে অশান্ত নহয় তেখেতসকলে শান্তিৰে থাকক আমিও শান্তিৰে থাকিম বিটিসিটো ভালকে চলি থাকক আৰু এই কাৰণে প্ৰথম বিটিসিত আমাৰ 5টা বছৰৰ টাৰ্গেটটো আছিল বড়ো ৰাজবংশী মাইনৰিটি বঙালী গোৰ্খা যিমান জনগোষ্ঠী আছে সান্থালী আমি নিজৰ মাজত এটা মিলা প্ৰীতিটো আনিব লাগে এই কামটো আমি ফাৰ্স্ট 5 বছৰত আৰম্ভ কৰিছিল সেকেন্ড শিক্ষাটো ঠিক হ'ব লাগে মাষ্টৰ বিলাক ডিউটি কৰিছে নাই অংগনবাড়ীত চলিছে নাই মিড ডে মিল খাবলৈ পাইছে নাই স্কুল বিলাকে জৰাজীৰ্ণ অৱস্থা এইবিলাক নিজে ঘূৰি ঘূৰি চাইছিলো আগৰ 17 বছৰত হাগ্ৰামৰ মহিলাই ডাঙৰীয়াই 17 বছৰত যিমান স্কুল কলেজত কৰিছে হিচাপ দিয়ক আৰু 5টা বছৰত মই কিমান স্কুল কলেজত কৰিছো হিচাপ দিয়ক প্ৰত্যেকটো কলেজৰ 30 টকা পাইছে আমাৰ দিনত প্ৰত্যেকটো কলেজ প্ৰত্যেক হায়াৰ সেকেন্ডাৰী স্কুলে পইচা পাইছে আমাৰ পৰা 2000কে বেছি স্কুল ভাল কৰি থৈ আহিছো মাত্ৰ 5 বছৰ গতিকে মন থাকিলে বহুত কৰিব পাৰে কিন্তু যদি মনটো অকল পাৱাৰ লাগে পইচা লাগে সিন্ডিকেট লাগে এটা সরকার চলাবলে পয়সা নাই এই 6 মাস শ্রীরামপুৰৰ সিন্ডিকেটেড চলাব লাগিব ইহতৰ বেলেগ ৰাস্তা নাই 2 নম্বৰী সিন্ডিকেটেড চলাব লাগিব জুৱা নিপ্লাই চলাব লাগিব এই ইলেকশনৰ তেখেতসকলে জুৱাৰ পইচা দি ইলেকশন খেলিব লাগিব শ্রীরামপুৰৰ সিন্ডিকেটেড পইচা দি ইলেকশন খেলিব লাগিব আমি ৰাইজৰ ওচৰত নিজৰ হাত জুৰিম দুটা হাত আছে আমি ৰাইজৰ ওচৰত হাত জুৰিম আমি ৰাইজক মৰম কৰিছো শ্ৰদ্ধা কৰিছো ৰাইজৰ কাৰণে সঁচা হৃদয় লৈ কাম কৰিব আহিছিলো আমাৰ টকা পইচা নালাগে হাগ্ৰামৰ মহিলাৰে সম্পৰ্ক কৰিছিলে হেলিকপ্টাৰটো বাকি লৈছে বোলে এতিয়া পইচাটো দিছে নে নাই এটা ৰাইজে খুদিব লাগিব ইবাৰটো হেলিকপ্টাৰ বহুত দিন আগৰ পৰাই চলালে তাৰমানে চৰকাৰ অহাৰ লগে লগে এতিয়া কি পইচা কি ইটো নাই হেলিকপ্টাৰ বহুত দিন আগৰ পৰাই উৰাব আৰম্ভ কৰি দিলে মইতো এবাৰ হেলিকপ্টাৰ নাযাওঁ অহা পৰহিৰ পৰা আকৌ ভৰি দিহে খোজকাঢ়িব বিচাৰিছো জাগা জাগা আজি মটৰচাইকেল ৰেডি কৰি আহিছো মটৰচাইকেল ৰেডি কৰি আহিছো সব তেখেতসকলে মানুহক কিবা কিবি কবৰ কাৰণে যি কি কথা কয় আমি সংগ্ৰাম কৰি আহিছো 30 বছৰ সমাজখন ওচৰৰ পৰা দেখিছো দুখীয়া গৰীব মানুহৰ দুবেলা দুমুঠি ইনকাম কৰাৰ কিমান কষ্ট হৈছে এইবিলাক দেখিছো ল'ৰা ছোৱালী এডমিশ্যন লোৱাৰ কিমান কষ্ট হৈ দেখিছো আমি নিজেও এইটো ভোগ কৰি আহিছো গতিকে আজি দেশৰ পলিচিত কিছুমান সলনি আনিব লাগিব হয় দেশখনত ভাল ভাল পলিচি হৈছে আৰু পলিচি লাগিব কিয় স্বাধীনতাৰ 78 বছৰৰ পিছতো এতিয়া দেশৰ গৰীব মানুহ আছে কিয় আজিলৈকে মানুহবিলাক দুখীয়া মানুহবিলাক ঘৰ পোৱা নাই কিয় আজিলৈকে মানে মানুহবিলাকৰ যিটো হেল্থ সাৰ্ভিসেছ যিটো গাঁৱে গাঁৱে পোৱা নাই এই কথাবিলাক নেশ্যনেল পলিচি বিলাকত আমি আনিব লাগিব